Так биһиги намнагы техникум лехиттере граф берегин нехилегер келеммит гуманитарный көмө келбитин оны таркатыга камилеhe жабыт. Маннаттан элбек ситтен көмө келе турар күнайы. Оны келлән айы сортировкаламыт кас биди гылбытыга тексерин курдук кына нардамыт упаковкалан белемнен бертелибит. Ол курдук келелер бие хата ырасууну бие намнагы бәбит олаттар бытагалан бердилер. Оны тахынан бүгүнгү токка продукта келле саңа постельный тоқтар одеялы онна сыттык келлилер. Оны тахынан оттон буу таңас элбек. Оны нехилене то күнайы келен надатын улан барар. Граб береген оттон нехилеге улаканлык угы барбыт эмсагаллашы. Сүйкені тамыз қадяшты. Барыта сүз бияханча кахайыстыба. Онна барыдан оттан ыалларынан көрәммит, ким кайда кууга барбытынан, туга уга барбытынан, бардын түңәден көмілі халарабыт. Мен намнага техникумга доп образование специалихинан илерлибин Татьяна Алексеевна Карамзина.